Kei te whakatū puehu noi ho rātou. Koera te whakatau a te Premier, a John Key, e pāna ki ngā whakapai a te ropu atawhai ngā here me ngā manu, ara kua whakaeke te karauna kia tīmata ngā umanga kiri waro ki te maioro i te whenua ki roto o Pare Hauraki. Ko te pāpauriki a te kaumātua nei, he kore no ngā kaumupene keri hinu, waro takawai rānei, e whakapā atu ki te tangata whenua, mena kei te tautoko e rātou. Kia nei ma te iwi, tēnā i whakaoa. Mena hi ana rātou ki tā haere atu ki rungi ngā whenua kui koroma, me haere i pātai atu ki te iwi. Tētahi o ngā tino a wangawanga a ngā rōpū, ko roake e whawhai ana ki te karauna, kia whakamotua te tuku reihana ki ngā umanga keri. Nā mute te mahi keri, kia wa whenua, ka whakarerea. It's the predictable scaremongering from Forest and Bird. Look, we haven't even released the discussion document yet, although we'll do that reasonably soon. I tēnei wā e whātekau ora o ngā whenua kei raro i te ringa whakahaere o te karauna, kei te wātea ki ngā umanga keri, hei whakamātau manātau mena he hua kei roto, pēnei te hinu ki te takawai rānei. Kau e wai hongia ma te tauiwi ki te haere ki te werauhia te whenua ana ka haere mai ki te tono. Me haere ki te tono i te tuatahi. Waka tika ngia te huarahi, mo rātau me te haukainga, ki tika i te haere. Kei te whakaaro te karauna ki te whakarereke i te ture takawai, e whātekau orau noiho ngā whenua rāhui, kei rauri tōna mana kai tiaki. Koe ni te take e maaro nei te tū a te karauna, kia rohutanu hei whenua rāhui. Joe Glenn, Te Karere.